Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya, nezera ko mwakande subscribe, nizera ko ibintu bimeze neza cyane. Reka dutangirire ku nkuru igira iti imyaka 6 yo kwidegembya kuri Ingabire Victoire yahindutse yo kurenga ku mategeko. Hashize imyaka 6 n'amezi 2 Ingabire Victoire Umuhoza afunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, aho guhinduka ngacukubiri n'impamvu zari zatumye akatirwa n'inkiko igifungo cy'imyaka 15, yahisemo inzira ishobora kumusubiza aho yari ari, ndetse umukuru w'igihugu aherutse guca amarenga ko igihe kigeze ngo kwihangana no guhendahenda birangire. Hari umurongo uba ukwiriye kutarengwa, ni amagambo umukuru w'igihugu yagarutseho ubwo yari mu ihuriro rya 17 rya Unity Club Intwararumuri. Yakomeje avuga ko hari abahawe imbabazi bagahendahindwa ariko bikarangira basubiye ibyo bari barimo. Ati n'abo twababariye twavanye aho bari bafungiye ibyaha, tugahendahenda ngo urebe ko umuntu yakongera akaba umuntu muzima wagasubira, ndetse akogezwa n'abantu bo hanze ngarwanira demokarasi. Buriya nabo turaza kongera uruviri, kandi iyo umuntu agirwa inama afite umutwe arumva. Ubu ni inama njya, ntago ushaka aranyumva, utabishaka ntanyumve. Ntabwo yigeze avuga Ingabire mu izina, ariko usesenguye uganisha ku byavugwaga n'ibiriho byumvikana neza ko ari Ingabire Victoire yakomojeho. Mu minsi ishize kaminuza yitwa James Hooks yo muri Australia yatumiye Ingabire mu bagomba gutanga ikiganiro ku biga mu ishami ry'amategeko kivuga ku ngingo zijyanye n'amategeko, cyari cyahawe umutwe ugira uti amavugurura y'ubutabera na politiki mu Rwanda. Uyu mugore w'imyaka 56 yari yiswe uharanira demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda. Upfobya jenoside yahindutse ate uharanira uburenganzira bwa muntu? Iyi kaminuza ijya gutumira Ingabire Victoire ikamwita uharanira uburenganzira bwa muntu, yayobeje abanyeshuri bayo bakurikiye bakwira koko bamubwiye ko ari uko ari. Ni mu gihe ahubwo Ingabire yabaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Igitangaje n'uburyo abahanga mu mategeko bananiwe gukora ubushakashatsi bworoshye ngo babone ko ahashize he handuye. Ko yagize i Kigali muri 2010 ku rwibutso rwa jenoside ku Gisozi, agasaba ko yerekwa urw'abahutu, amagambo yo gupfobya byeruye jenoside yakorewe abatutsi. Yasabye imbabazi ubwo yari muri gereza, asohotse avuga ko ntazo yigeze asaba, mu gihe hari amabaruwa y'ibyo yivugiye. Ibyo birangiye yatangiye kuzura ibikorwa bye bya politike binyuze mu ishyaka ritemewe rikorana n'imitwe yitwaje intwaro rya FDU Inkingi. Aho kuba uharanira uburenganzira bwa muntu nk'uko James Cooks University yabivuze, ni Ingabire ugendera ku moko, cyane ko yigeze no gushaka abayoboke bajya mu ishyaka rye, ariko agategeka ko bagomba kuba ari abahutu gusa. Bayobeje abantu nkana bamugira igitangaza, mu gihe muri 2019 abagabye igitero i Musanze bakica inzirakarengane 14 barimo abakorana n'ishyaka rye. Ikibazwa n'uburyo uharanira uburenganzira bwa muntu ashobora kuba ikiraro cy'abagizi ba nabi. Kuva yafungurwa, Ingabire yakomereje itangazamakuru mpuzamahanga, yakoresheje itangazamakuru mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga mu guharabika u Rwanda, agaragaza ko ubutabera bwarwo n'urubuga rwa politiki ari baringa. Ibyo byose yabikoze mu kugaragaza ko ari intangarugero ukwiriye gutegwa amatwi, agakwirakwirwa cyangwa se akagirirwa umugambi we, cyangwa se agashyigikirwa mu mugambi we wa politike. Uwo Ingabire si uwa none rwose yakumiriye abatutsi. Imvugo nk'izi zo gutesha agaciro imbabazi yahawe si bishya kuri Ingabire, ahubwo umunsi ku wundi bigenda bifata indi ntera. Agifungurwa yavuze ko nta cyaha yakoze cyari kumufungisha, ko nta mbabazi z'ibyaha yasabye, ko icyo yakoze ari ugusaba umukuru w'igihugu ko afungurwa, kuko nta mpamvu yari ihari yo kumufungira muri gereza. Ati ntacyo nari kuba mfungiye, ahubwo ko Perezida Kagame nk'umuntu yabonye nta mpamvu ihari yatuma akomeza gufungwa. Izo ni imvugo za Ingabire Victoire.
Izi mvugo zafashwe na benshi nko kuba indashima no kwishongora cyane ku rukiko rwari rwamuhanije ibyaha byo kugambanira igihugu ugamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ni ibyaha byari bishingiye ku bimenyetso yananiwe kwisobanuraho ubwo yari ku Kacyiru mu rukiko rw'ikirenga. Yahise akomeza ibikorwa bye bya politiki abinyujije mu ishyaka ritemewe yashinze ryitwa FDU Inkingi, ryubakiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside, cyane ko ryarimo benshi babigizemo uruhare babarizwaga muri uyu mutwe wa FDLR. Iyo ngengabitekerezo yakomeje kumukurikirana kuko ku itariki ya 11 Gicurasi 2019 yafatiwe mu nama yo gushakisha abayoboke no kubashakishiriza kujya mu mitwe y'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Nubwo iyi nama yabereye mu karere ka Kirehe yari yitiriwe amahugurwa, umwe mu bayitabiriye waje no gutanga amakuru yavuze ko Ingabire yasabye kumushakira abandi bantu binjira mu ishyaka rye, ariko abaha agasopo ko nta mututsi ashaka. Abo yashakaga cyane ngo bari urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi. Abatanze amakuru bavuze ko yasabaga umwirondoro wa buri munyamuryango mushya bandika. Abonye ko ibikorwa bye byatangiye kujya ku karubanda, yahisemo kujijisha ahindura izina rya FD Inkingi, maze mu Gushyingo 2019 ayita Darufa Umurinzi. Byari nka bimwe bavuga ngo icupa ni rishya ariko umuvinyo ni wa wundi. Ku wa 4 Ugushyingo 2019 mu Kinigi hagabwe ibitero byahitanye inzirakarengane 14 bigizwemo uruhare n'ihuriro ry'imitwe yibumbiye muri P5 yari irimo na FDU Inkingi. Icyo gihe Ingabire yarakiri umuyobozi wa FDU Inkingi. Mu kiganiro yatanze ku muyoboro umwe wa YouTube mu Kwakira, yavuze ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko kandi ko ari byo byatumye Ubwongereza butohereza abimukira mu gihugu. Ubwo Perezida Kagame yatangiraga ibikorwa bye byo kwiyamamaza muri Kanama 2022 ari i Musanze, abaturage bavuze ko azashaka guhungabanya umutekano w'igihugu atazihanganirwa, bakoresha imvugo igira iti tuzabavuna. Perezida Kagame yashimangiye ko ibyo bavuga ari byo. We yagiye ku ruhande rw'abashishikajwe n'umutekano w'igihugu, avuga ko iyo mvugo ari iy'abagashozantambara. Ingabire akunze kumvikana ashinja leta uruhare mu mfu z'abantu bo mu ishyaka rye. Urugero rumwe ni nk'urwa Twagirimana Boniface, avuga ko yishwe muri 2018. Ni mu gihe nta gihamya na kimwe cy'ibyo avuga agaragaza, ariko leta yo yavuze ko Twagirimana Boniface yatorotse gereza ya Nyanza iri Impanga ari kumwe n'undi mugororwa mugenzi we. Ubwo yatorokaga, urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwamushyizeho umucyo, ariko Ingabire we avuga ko uwo muyoboke we yishwe ntiyagaragaza ibimenyetso bijyanye n'ibyo avuga. Hashize imyaka myinshi Ingabire adatana n'ibikorwa bivuga ibigwi FDLR n'abambari bayo. Kuri iyi nshuro yumvikanye ashima umutwe wa Wazalendo ubarizwamo abarwanyi b'imitwe itandukanye yitwaje intwaro muri Kongo. Wazalendo ni ijambo ry'igiswahili risobanura abakunda igihugu. Ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangiye kuvugwa cyane mu ntambara ingabo za Kongo yashoje ku mutwe wa M23, aho abarwanyi ari bo bashyirwa imbere ku rugamba. Usibye kuba abarwanyi bo muri uyu mutwe ari bo muri FDLR, barimo abahoze barinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro n'abandi bava mu mpande zose. Mu mikorere yayo bitemewe, muri uyu mutwe uba ufite ubuyobozi wayo. Iri huriro nta muyobozi uzwi rigira, ndetse n'abashobora kubyitirira baba bashaka inyungu z'amafaranga cyangwa ubudahangarwa bakura mu gukorana na FARDC. Bimaze iminsi bakora ibikorwa by'ubunyamaswa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bica abaturage b'inzirakarengane, abandi bakabakorera ibyamfura mbi. Ingabire Victoire aherutse kuvuga ko ibikorwa bya Wazalendo ari nta makemwa kandi ko abishyigikiye. Mu magambo ye yagize ati
ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo, nakurikiye ikiganiro cya perezida wanyu ubwo yabivugagaho. Muri make abaturage bahagurutse kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, barengere imitungo yabo kugira ngo badakomeza guhura n'ibibazo. Ingabire yayoboye RDR mu 1998 yahindutse ijwi ry'abavuga kuri ubu aribo abasigaye mu ngabo zatsinzwe z'inyeshyamba zagize uruhare muri jenoside, babaye mu mitwe itandukanye yitwaje intwaro irimo nka AR, FDLR, FLN n'indi mitwe. Mu bihe bitandukanye yakunze gutagatifuza umwe muri iyo mitwe avuga ko FDLR yashinzwe n'impunzi z'Abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwirukanwa mu Rwanda muri jenoside. Biyemeje kurwana intambara nk'uburyo bwari kubafasha kongera gufata ubutegetsi. Kuva muri 2010 ubwo Ingabire yatabwaga muri yombi, hakunze kuvugwa uburyo yakoranye inshuro nyinshi n'imitwe igamije guhungabanya u Rwanda uhereye kuri FDLR n'indi. Kuva ku itariki ya 21 Mata 2010, uwari umushinjacyaha mu rubanza rwe Richard Muhumuza yabwiye urukiko rwa Gasabo ko Ingabire yakoranye na FDLR, asaba bamwe mu bayigize kwitandukanya n'abandi bagashinga umutwe FDU CDF bafite muri Uganda muri gahunda yo guteza umutekano muke mu Rwanda. Icyo gihe yashinjwaga na Liyetona Koloneli Nditurende Tarisisi wasobanuye ko bagiranye imishyikirano. Ingabire amusaba kwitandukanya na FDLR bagashinga umutwe w'abasirikare wa FDU Inkingi, ndetse ko yanamwoherereje itike muri Western Union bahurira i Kinshasa muri 2008 ndetse na Brazzaville babiganiraho. Mu biganiro byabo ngo bateguraga ibikorwa by'iterabwoba n'intambara mu Rwanda. Ingabire muri 2010 ubwo yageraga mu Rwanda atabwa muri yombi ntaho atandukaniye no muri 2024 kuko yakomeje umurongo we. Ikibabaje ni uburyo ibihugu bimwe na bimwe byamuryamyeho bikica amatwi ntibishake kubona uburyo ibikorwa bye bibangamiye umutekano w'u Rwanda, ku buryo bishobora no kugira ingaruka zikomeye ku baturarwanda. Ni Imena Official, ni iyo nkuru twagira ngo tubagezeho. Mu by'ukuri twizera ko inkuru yabashimishije cyangwa se inkuru mwayumvishe, nizere ko mwakanze subscribe